Ahayewo election headquarters kokromotie power bato mu amane fisabre ekosi abato da hayan yede ma ye boa wo na wasi ugina ye na akwa Asante mantema NPP amanyokona ni study hunu ene safia ba no enko na wiye no na wo mo anya emu ha mutichemu adewochi enum eno ena kane abankra chepani onom ewo ensuta kwa manbe poso yewura akwaku frempon echesa no de ase eyebosimuka sanse wo mo de omo ogidie eso mo entumi enyasa 85% as nei NDC jane naso Asante mantemu ya batu ya de enye ohamu nchichemu aduasa ne yepe o yepo ohamu nchichemu aduanan se ewu atiatie na bibia ni ho ya kire se NPP fo wo mo betimi anya 85% na mo kan no every say o man no amamo na nkwaye obia nim so mo abo man no se Ghana ye o man sansani ye kopa busie ba bi obi aman na so ye busie pani na so ye busie pani Tanzania etete ye tu ade so enti e ba wa de etete ye jane kwai se de be mrantie ne maba wa no o mbenya daati otoa ne nkase so e de kokobosei e ma bato commission ye ka kire electoral commission je mensa any all the commissioners there wo mo hwe se pepe ye be ye e be baba to ayo tunu mu edi ye twiro no o mo hwe se nipa asase o mo to aba no obi e beto